So the man to be Jesus. Now, what's name Jesus now? A Bible, Tiana say, a resour one. I was in the team back in the now they were dying, and then now what tree. Free are quite Dennis. But I feel program Saturday, Sunday, so cool. Do quiet no one punto cacra. But it will be so better. To call her by and spirits and no other debut. But I feel quality. O call so for one by no me debut. But Nazi say then a coso. A dentin and a wasaba. And but we don't say. Sister, we also have it's a thing from a mother. You see, I will be Papa program, poor sister, and look at the Bempah. So it's very loud, and look at me, and got the and my life has a name called. But I see how no police station and I also look at the and the same, which is also for a car course of just a family continue VIP station. If you want to say, yes, I know black one. Took one penny in soup. We really do. Now, you call purpose. You're dying there about she kind of Katie. I say, we don't know the say. Tell sister Baku, you are down. I say, I say so soon. Tell her be sorry, I know. Walk, patching. Well, one and my baby, I'm really you die to Kusi, now already Tico say, oh, Tico say, now Banitia could see. Okay, oh, maybe you could know a bit on a Tico, Timmy Jones or the Titua, terrible, so many for the Timmy, I said, Madame, to gain all workers, and I bring them to see so soon. We are so full, we shall boil. To say this, I'm really dear, tell me the power, we didn't know, I feel let me cool. Oh, to say, then I'll pass a tear for your boy. They say tear from going on the Akoma and the patron. Emoya pa sa kwala ketua sei na jese omo eya na obi eya o abontin den na ya moda so ba me be say na otuna na kwasa so o ye den na odware ko ya na be o jiska. Is a Obana area driven on the Amano. Quite true. No, got to think of any or borrow so come. In soon. Now, what time? Patching. It's the old better drone on the Akotama Obano. Patching. Now, Obano, where did he? No, Obano, where then did he? So, and one at the woman I want to trade you. Is it so? What do you know? Only coming. Kauko sauce or Kaya Bukra, so I'm what do you know? Is I am wrong to me. And there's all no book or yeah, you man so.
na ye boy enti nka de be boa ne se nka papa boa na nka kran ma na de no ho ode no ho wi a na afi the road is clear enso road is say etiefo senya ye dam da no we de moda o ma nana bila bre ofa ba kasa o studio 2 studio B nana bila so mu studio B nana kwan ban ye be fa so ye be bo enwi e ban sana hwe nana utie eni abana samna reho na me fene bisa se ne ho tisen se ne na esiko eno ma me sa report o kan yi se ba bi mu da mra anajo se ni na me a ka wo be kaneba na me shime sisi a oti ho ni ba bi a woda na stores no ni kura na odi wo be se from no ada no ye me kai 8990 na me wo edum no se edum na meti sa me o kan na me ho ye from Enimia Hotel from Wodan Enimia Hotel omu se tueska o moda from ona mu tueska watchman for na wo no so me hwe o muso enti emphasis store be se me sanse nan watchman ba ko me hwe ho ti sa store na ni me ono zone ti mo abeda ho no mo gije ka watchman na je Enimia Hotel ye me kai kane no minim se na what first na watchman for no mo ape boxes so me be yini ma no sa people so tete no mo ape be go nti ne keta o yusu nti ba na odi bia ma ma de asefom na so wonto bia na de aseso no wada wotua ade acha no so rekọ sa na na mo de da nti minim se where be no wodi a na se holu kro sa tueska Enimia Hotel nti mframa efe nyina ho ne nam etwa mu akọ ntuntu etwa mu ntuntu ma ebe nyina wo no ba besra wo senyame ye wadom ne sensuo jemu dia na se asem na ato o ba sori atwere wa ne gina tenten sa ho nyina ba fu wu amasa hwensuo no apepa wa amasa ada nti ye nua ba no wo bre na ohwe ne situation na ye ya je atyo se behwe aboa ama ne ho ato no na se be bi obetena ama ne hwe kura ye hwe no metimi akoso no eno so kura kwa ya asem nti ya wodi ye besre so obi wo do plapla mu bi obabi obi wo wan rubi eda baabi a enimani me bi a obi antimo da hokwa obetim di adom ye media ma enu abai akosi yemfe ne to ne baketo na okan ho no eno na mana asem no so dodo na modida mu nko ani osoro ya no afa na ade se na akwa so free na ochi oba ye besi me yakura no so atipa na ya mu akwala no ma ye basa na ye mu nye ne bibia anye akura no ho nto no enti na ne beseletiefo so bi ewo dan bi obabi ebi a wasi awie wu nkotin bi kon pa dia mu obi on so timu platform dada kura ba ku da hor mo asempo se top lucia no mponia ye hwema ina ba bi titu a ye be hwani aboa ne ayesa ba bi obi nya ti ato ama akura no so enya good living kakra na ye hwehwe dia ma inu be na bonti odane die na ni anhwe a na chena ya ntia sem papa emfi yemi be ye ho nti ebesre akura no okura no ye nim dia akura no be ye daachi yedim akwada akro yenim ne we ni yenim de nyande de enam so ba nti se ansomo aboa na akura no efi ni nsasisi ya Ghana nyina ya hwena de sa so hwe mpedufo edi enso pedufo ewo nyima akese wo man mu se bia ka musu fa bibi se mu nka nyankopon to nsa fro musa bo no a ka yanyi mu na so fa so kra nti ebesre pedufo so mu ya mu ya obinya nti ye nyina yensum bi ne mu a ne pe ba bi ne bai entena sensu mpo se ye nya dan ne ba bia mpo se ha bi mpo so manu a etiefo ada wo no musu betimi aso yasene ne atimi ahwe ene ba bia be ne bia isika be so no na wa wu ya kwa ko hede amana na ja wonso de obi dia kura no enso atena nana obi tie na so o peso oboa yen a number ben no fresh wo number no na say number ben no betimi aye ne contribution kakra bi ensa number da bi ya kan 0530 50 78 49 nana sisu bi 0530
507839. Okay. 0530507839. Okay. When number of is here, Komobi episode ni dibia no. You know be dinner fi mu also what the boy no. Yes so ya na wa 2 million na so. One is I momo number na pesa mama mi kakra dia to so no bon pa se ko si bia ka na o twa sa bia se schedule no na odon for da roma ni ene ba bia ma oni atena oni na so dwe kakra na no chi so ya hwe ne ya no so no na etu ho na mo so fugu so a wo ye na emprefe na mdibo ensen kwan so ti asinti no so fu ye so better so fu chi bia mu amane atimi aye na nso atimi akonyi nti tie bi na se ne ho atono wanya na sumdwe wo ba bia otia bibia wo first ni tia kwa bontia koto wanya na no aduane de eye na asem nti no se bi hu pa ya na mo edin kan se bi na ba bi amana tena na enwochi how no so a so no de nam no enso be free so sa de na mi free ho mo a dia ka de na se e jai amo no eni nyankopon yeah that's na bila producer na akasantetie for owo Akoma na say come sabua yes sister ya momo number no 0530507849 0530507849 kitwe bia se nya meka no enso kokonsu na ma ehinaye ma enti wadaoma kakra bia peso akora na wa o send no bi so send peso aka we yesika kese ti wadaoma edi no ebeba Akoma FM yenko covi organic tiger nuts ho atagisam yenko di ma bibi kakra okay anso o si di beba Akoma FM you di pa etoaso obi ha ohuni sana na dwe ne se enye ho James Agblevo American Agblevo edikan sana Akoma FM na toaso oh okay yeah company no okay na yempani fo a edi enim ewo adwuma mu ni ba ko na ni din ehye enim no na Akoma FM no etoaso we ekire se ni ameti ha elewa wo kasa enye mu bia ne number official liar for to ede amayo register ayede enam so ebua etiefo ti se wo sende no James Agblevo na ma wo yam show na wadwen so sesa wo to aso hwa bo sa Akoma FM etoaso no a 0530 507849 0530 507849 number na sani bi so kan we can 22 we can 33 0530 507849 yeah that's na bila yanko kovi ho emra mimi abema mini aba mimi akwaba na josu mini aba na bibi abokodi ya me ada ma ready kovi ayi me ya medas o top no so fatal medas ya se oni fe de amba mi hu se to be na de se so no wada wotua ade che no so reko sana na mo de da ti nim se ehwa bi no wodi a na se holo kro se tueska ni hotel nti frama efe nyina ho nenam etwa mu akọ the Nkoma Thursday bonds nyina mama say Fridays papa ene mama mo ye your friend say all white Thursday mo sha white ni bi mama na say me ankasa kura man sha white na ma hye bia mama Reverend Sia Apai Atnase papa what to say oh the road is already clear and na your Friday na your Thursday nyame de ye ko Factory Thursday bonded Thursday and bonded Thursday mama na your Thursday good Thursday and a good Thursday tidings bibi abokodi me ka say na nka be surprise me say surprise no e border ho oh my the business type me say nyame sure me da nyame sure papa so me say me da na nyame sure no nyame sure me so omre me pap obre me papwa na me say me da na nyame sure no say 500 life na me say meaning say border meaning say da mama de be chem
me kuna ndi ebeka na echi ano ana onze oba ne oba papa ompese na boka the name pressure obehia na time na so Father down wo mo wo enemu yare ni no makodare ewo enemu yare bi to say syphilis gonorrhea eni ni nuane ne maame ne papa mo ekeka ho nyina say woni oba akoda woni be ma akoda na wanya ohaw bi ewo achira de obaya ne say wo de Bank Herbal Complex Limited for omo be share ama wo ho atopaye omo etwa kwan ewo pechi number 2 omo Ben City Hybrid School no for omo awo 0266593330 and I say 0244017556 ubenya onuro no nso bi ato pharmacy ne chemical shop bia Power Specialist Hospital na eto nensa fair we say hepatitis A, B, C, D, any A ni na ha no fabra ebe dan wo mo wako hospital anase wa ye nhwehwemu ama ya ka kire o say liver no aye kese wenya sciatica nompemu ebubu anase wo hunam akwa ne ba bia o ha obi aba ho afakodan wo mo osa ene kompo yawe ni nyina fakodan Power Specialist Herbal Hospital na omunwo na ohunto be wo ewo Kumase ha de eyefeyafe Lake Bosom Chekwantimpona so just go filling station eho na ubehunu Power Specialist Hospital Accra so de kwabenya pokuase ACP Kwantimpona so takrade Anaji Estate anase ubewu opposite Anaji MA Primary School no omunwa hodo bebre na wodwa so a wunya bi eto a wo ho beto na won so wagina online so ebi ni ebi ya herbal malames Herbal herbal mixture mo gina brane cough care herbal mixture sanso na edu ya herbal tonic ubenya bi ato na oho ato fra wo mo ewo 0244544422 0200383831 fine papa grow fine mia menso mi grow fine eno na ma ye grow fine mama onti asie grow fine say wonu ato untimi minna ane de bia na se wani ase atutom obabu wo no mo a wo kwa fichira na wo te so ebi wo na fichire no kra boso me so a wo de dubu tot banso so bia nkete ana me sister tutu amerika never to grow fine herbal tonic ni bi ennom na oho enso grow fine really de oni nsa wonnom a eye oho ejuma pa wintimi nda na bompa cho unko abayifu otuo da na mama so wa be frame ame akopu bi akoja no mama wa ama metwen wa no no ya somebody Mark smart herbal for the nurse at Pidan ubenya bi ato wo no mo hwehwa digital herbal clinic echira kwan ewo amakom runabout omo ben Bank of Africa another for omo ewo 0244595632 0244596532 go fine or say makes you go fine ajowa ena de enya lepuni na ajowa wo ho ena mama eka chere me say eyo probi akoja no witches camp na me na in fact ajowa kwa na ma me straight dress bia say ajowa de no ta akọ ti ma me straight dress bia na o sinka me oba na nkam na akọ ye twen wa ama asemo sound ejuma say edesa Mike nkake yima uye bi wonso ye twa me na nam camera nanim saa
ana ya o yesa akwaba eti say me ana me yosa obi antimi yosa ma huye nyame adom ho ye pa na dem maka so say me ye meeting ensunsun we gbogbo ba so be bi nsun ta nya de so bu ni pani mu ase eh bibi amako nyame gu so he ene Thursday ochina ye boja ye na ka cha na bila so ochina assembly ameka no ha bia mana mfa ne personal no chalk no chalk obato me chalk sa sorokwe mate mapon kufi obi di na asema banti yiti sa ene de asam ni de kwenkwen no na bila manda mame mami na what to say eh ni nani de obetimi aye ni tenasi ye dodo hu de wa wesi atenasi aso obi a wa bansra hwa o behwa ase o behwa aduane tenasi gigidem tenasi ye relax so obi an pam obi an tiatia nti relax your body why now what to say you doing the say Augustina you trinity are saying mami oga na bia auntie oga na wedding fie se wanyina na usa na kanze usa ninya 18 21 na se wanyini bra yo obo Mike yo no udi 21 na wompe 16 years di 18 no pe nti wanyini kura na ofi hemfa na bae fa cho me free tepa kasa kese ba cho me free tepa o ta tana si yesi pa mes ni ama free so relax ase sana metina me ho sana otna ho beto pa cho me tena se ne ho beto wati u free tepa ne bae na eden ne do aba ha ewie ne boko kasa kesi o enya boko sa wo oh ade ami se mene be ma bi wo eya wo se mene be ma bi wo na ensemble okeka ani meeting because wa hwe me ma wo say yenim be makro yenim kwan a wo fa so be hwe wa ma wo wo ya no wo grobi efro associate western region associate tepa western region wasa ana me koye obi adwuma na wan yi a odemato adwuma na odeto be ni se wo pe wonzimi amma woni debi odeto obi ani ko me wo nipa na me koye no na me ni efiri na odeto nipa na ni na nipa na kan zo ke mate ana o se odemi beto adwuma na magya nipa na de ti odem ma miska ma me ba tepa ama me ba adwuma within 1 month na me hu se nyi se ho me hu se nyi se ho na wo bi si pa na ni so se pa na ma uska na uska na nyi mo wa na menene tonight ti ka se ni ye ni enti ase ko de wa wo keka ase na so ofere one kan yi ase ye enti wase what ase nti shase ama yo wo se oni obi ko ye adwuma wo wasa ana obi introduce be na bi ma so wo pel ana ye den ana menene tonight menene tonight na nyi se ebae o ma miska mbeduru ha na mi hu se nyi se wo okay ti mi friend ne bo na ma na so okay wate ti asema ono na kan se men ko clear na mi se o da mi nye bi da ko clear ko yi okay na mi se mi nye bi da menene kan ya na o so wo ne sa da wate ko fashion ti enyumrem no friend me ma me no bo mama ni na ma me so okay wate na baba mpa ma ni ti papa de yanti mi amona mania because na mi suro be 4 months sana papa e be hu ti o ma na kasa na o se o ntimi mba because of my judgment nti o ka se me nyame adum na me so ya obeba be ma no ye aduma be o chira de okay so aso nti wa mada me wo ya na mpa frɛ no na o se o adwuma mto opon a wa mfrɛ na me yanka se mfrɛ o kan se o no wonsi ha
on see tepa home na dey so beba na dey nti because either was say yin say nya no kwa na dia ana me to mo fa ni grandma for bisan say unim obi a one get it e wo hon no say wo da bi unim obi a na me nsem ya me keka ai no nti no onji yin say no ntu ami so yo nti e wo ma me de ba tepa waju ho o ma o mo friend ma o bai oji tu mo ka say onye DNA o so DNA onye ti o mo ka say month bia o ntua 300 cedis o tua 2 months when tua bi and then scare san buy last 1.5 na chini this year and on sign sending 100 cedis on via akwala no 1 year and one thing na me nti won hwa akwala no nti no na de na nti yenye me de nti a me de ba ni say o me ye DNA no o ye DNA na chi na say obi fofora me fa meka because my friend 1 year akwana yare akwana di say what do 1 year 5 months enti oba na obeye DNA na me meka amabo because majuma nyina me ye no o mo se me sua adwuma but me san ya adwuma foforo meka amabo nyina maji me sika afi no ho enu nti na me de ba zize wa boka say oh kada bebre list no ka ma fama we list na to me ya list to na uko wasa uko yebe me ko ya adwuma uko ya adwuma wo ko na motive say uko peku ana ko pempen aka ho debi nti di science ayi ko hia be ma my friend say Ebeneza nyame na domara kwa kanyu nyame toy ayamawu nefa na simanu tuko shi Ebeneza na design okwo topo na design na okwo shi Ebeneza ne ko hono me say me shadan kaya chinti obua okwo tepa se wo ko yayi your friend is wasa ko ye aduma no e bi se na akwa twempena ene me afibri mani su kaka embri wani so hwe embri wani so okwa wunya afi debi afi wanya afi obi a wo fi ku se wo ko baabi akwa ye aduma e de ho ato aduma e de ho akwa kusu aduma tepa na meme ni ho meme ni ho nti ya de na okọ wasa ho no bibi so nko da na hu wo nti anti hu ze wo adwuma na wo kọ ye de wankasa ho ato adwuma ama da acha be ni patitiri no onu ni mo ndi to adwuma ye chenza wa du sika blo ni ba ko to adwuma because of me papa situation na madam na niam bia o ye no o sha papa situation ada papa wo situation we nti me hwe da madam no so niam bia o ye na madam no ye de no incident no ho hwe me sa ukotena ni chenza ukotena ni chaze house no mpasho anya se fie enkwala ba jajajajajai no mpasho enkwala ba mpasho no ya de nti ni bia no ka se obema be sua adwuma na nti na mami di o ka so me chaso bro de meto adwuma no de na madam na de ye warranty na hu ne say ese ujai ko bi be na chi na be ma mo na de otu adwuma because me no na mo we aduane ni na de pepa so ya me wo ya funya ti ono na kasa kase ke kan ho ono na eto aduane wana na eto aduane nti hu bra na wunidi na me di hu bra na wunidi nti ade na afa do be hia wo no ana wuhia na hu so no na ye wa mani hu no wo ha wo na last stop nti wa be hia wo nti na adwuma na wo ye wo ni nkofo fo mo nkofo nsem ade na one show papa situation na si ngete na bra no na wo bo na so wo bo atoto aduane ama no wa ye oden so obaye wo ni wo ye no eye nkofie na mo bo asa ba ire kora be pie firi ana akọ ya ndi afi na akọ nyemo omo ya do na ya virgin na wo nya virgin na wedding fee say na wo 18 na wo nya virgin no aka rebe say ni papa o bua ba ko pe o hu na ya de pa no ya hwene so a
me sure hwene so no mu so ho ba be wakoda bi ni 1 year wati akonya be mama motive a odi fu ko nko ho no eni so ade hu na hye dan na ade panti na ya modin sa mama nko na betimi di wasi ba bia eye anaza ba na betimi etutu ya na mo asi ya ma wani so ade hu na ba mu ema si kan so ni mpega eba ntimi ni adwuma mpega no debi aje sa ni share ba na bi e na ba na no so ade betu adwuma adwuma si kan so wa na ntimi ni adwuma fa ho ntu adwuma na ba so awon kom papa ho bra dog o papa wa bo mi asi ma tu o fu do so abaye ni abe no mo ja so do kuma se ba cha kwa ba no bi aboko die mi adom boko ye ni nkomo yo mechia wahwefo ne wetiefu nyina sabre Dr. Ibrahim Adam Isa mene kwankyerefo pani ameda Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic ano ya Kumase yewu etimetim Monique Junction sanso na oko Accra yewo Madina Ashalubutwe techiman so yewo Blue Cross Faith Baptist asoreda no ho na Royal Homeopathic Clinic no eye ayarehwebia yede homeopathy enuro na yede esayare na yeka homeopathy no a me ana ebinim ka se eye herba obi bisa se ne no kra eno ne diade na se me potona kakra ese homeopathy is a system of medicine which involves in treating the individual with highly diluted substance given mainly in a tablet or a syrup or an injection form with the aim of triggering the body's natural system of healing. Based on the symptoms, the homeopath match the most appropriate remedy for each patient, and homeopathy is based on the principles of similibus calanta. Like cures like. Semi bubumu a ese homeopathy ne ye kwan foforo ye faso ede esa enyarewa na ye nuru no ye womu ahodo bebra pan ye wom de abo no dufa ewom ene nsuo de ene ade eka ho na ye hwe enipa no ni su ene ne ban ene ade a ekofa yare ne baaye ne ye gina so ede asawo yare na ye principles a ye kano similibus calanto ye Greek kasa e kire se like chaos like kire se ade no e kofa hawo ne ba ye no eno a ne san de sa yare eno ne like chaos like no ana se similibus calanto no na obi bebusa se na yare a ayemi de eyede na asan de yare no a ebesa me yare se entontom ekawa yinim se unya malaria nti uba homeopathy mu a yedura yede sa malaria yare no edura yede ntontom no a na afa kwanfoforo so adane na duru se typhoid na fever na hawa sa salmonella typhi ana typhoid bacillus no omo na yesan de omo dane yeduru ede sa oyare se hepatitis B na hawa na hepatitis kuo no mu bia na hawa yede hepatitis virus no a na yesan de adane na eduru ede sa oyare obi o ha na waye confused eba yedada sitena mu a ewo ho na eniema bi o ho a ye nhye ne nso se papa abe ne nsa no ye frɛ ne papa very poisonous wa etimi hono na se wo na wo mpese ebe hono anampo ahono no na dura ne se obewirewire papa ne nachi no no wayam amanafe na odi abe na nkasa ne oil ye frɛ ne ngo na de afra na de akire so se kase ni bi mpo abu akamu a ebe piaba yesu sa se odi mango na mango nya wa ye nkowo opane mango dua no na ye wai na bena ne bi ne ya no amwa no mana ye de asaw na ho atɔ mango no ne kofa hawo ne ba ye no na ye san de asaw yare ye wo kase bi owure mu a ye frɛ ne hweremu ne bi frɛ ne busumi nsia very very poisonous se wo wa
eye poisonous nti we better them 6 months tini ato this bosumi nsia na saa kasa na ewo na ahono anampo ebi abu akamu no wote ahaba no a fresh wine no wayam na ade akire so wobehun se no ankasa apiaba eno na de hawo ne baaye eno a ne asan de asa yare so similar similibus calanto no ana like yours like no ne mfanto ho a meye ebi enie on say ebi abehwe na abrewa bi aye garden na ubekọ no wode sebi aponche ana wodwan agyanan apetepete so anhwe ya wonte ase aponche ne ri enuema no ye nto aba mo no saa ne ayaresa no etie yare ne hawo no ye ntake yare no aponche ne na ese waburu awedua wo banche awedua no oye se obeto aba abo aponche no a waba no akora bekwa kobu ni nkom enti adwen mu no ubewun so de awasesa aboa na agyanan na ode apetepete ho ode petepete ho a aponche na wodwa na nantwie no okọ ho na agya na wo ho a omfa na no nka at the same time no esai organic manure and fertilizer ede ema enoba no bewun se enyini from kama enti emfanto ho kakra meye afa homeopathic kwanya ye faso ede esa yare no ye ntake yare no na emomade na ekofa baaye no ne ye de nachiwade aye den aka no ade bie ni wa eni achiwade so we achiwade de a de achiwade ne ka no a na afiri ho na hoto no aba enti homeopathy no similar similibus calanto no na sechere eno no nti ye uba ya so ye ya ade no ede hawo ne bre wo no ye de saa ade no afa kwanfoforo so dane na eduro enti sabio se candidiasis ena ye hawa yinim se ode puamoa na ede ba na from candida albicans na obi a oye practitioner homeopathic practitioner no wonim se candidiasis eduro baako eye albicans eye emoa no a na yede afa kwanfoforo so na yede adane eduro ena yede esa yare no typhoid fever na be hawa yede typhoid moa no adane na eduro na yede asa yare bia hawo no saa kwan no ena ye fa so na homeopathy eduro nso any side effect bia eni nsunsanso obo na se bia menum eduro ni wie ye no meye mutu menum eduro ni wie ye mani su biri me da bi tisana homeopathy etenti Royal Homeopathic Clinic yeye promotions no nkokra na de ma kire mu imrepam ye befa yare no baako ne san bre no nti no ye bebobọ ne tofa kakra se bia ya ma o yare so a na no nkire se ye ntumi nsa emaw na yeye promotion kakra na promotion na ye no ya sha ase ye guso a ye adwuma free juada ekosi memenda from Monday to Saturday. Ye start on past 7:30 ni apon anwumre 5. Na promotion ni ye nim se nsuo na shaase ye to na nso for modern. Ebi abeko hospital na yarehwe bia no obeji card obetua sika yesi wura ha koye lab obetua sika wura ha koye we obetua sika bibia ye sika enti nipa no wonya nka wo beko na nso sika samunti na wode adam painkillers wie obewia na ne ejinsemu anaje na yenso ye de ya de beboa kakra ne se sawuba ye card ne 50 Ghana cedis kane sika no 500,000 enye 5 million 50 Ghana cedis consultation ye free lab wa ye be ya ma ye free ye wo machine wo ho ebe hwehwe wo nipadua na free wo trim abesi wo na ase ebe hwe wa dwen mu wa hrawa wo brebo wo saabo wo dwonso twa wo ntinim wo ba mu nkase mu bibia ekosi fom twan e free of charge yesan wo massaging machines ahodo bebre wo ho ase pase ese massage wa e free of charge na emom no se oba na yare ne ye chronic one na ye de wutu aduro so ne ya charge wo kakra na emom ye ma okwan ma wutuatua no kakra se ko ba se wunti bi ntua ni nyina ye ma okwan e ma wutuatua no kakra na tiefo mfa me telephone number ye
The telephone number no is 0242 0242 951 951 005 005 0242 0242 951 951 005 005 0242 0242 951 951 005 005 Vodafone line is 0204 0204 496 496 212 212 0204 0204 496 496 212 212 Sa number na wo frame a wonsa ebe kame ana wo ona wo hwe ewo TV so no numbers no egu TV ne so a wo fra wonsa ebe kame ye adwuma firi dwoada ekosi memenda mesi ye promotion enti bra oba ye card ne ye 50 Ghana cedis consultation ye free lab wa ebe ya ma ye free ye wo machine wo ho ebe hwehwe wo nipadua ne nyina firi utrima besi wo na ase ye free massaging ye free enuro no nko a ene ye charge wo na emom no se wuntimi ntua ne nyina ye ma okwan e ma wutuatua no kakra ugusu beje wunuro no na wutuatua na kakra mpani se amfo na kire ne ntoaso etimisra Kumasi ye wo etimetim Monique Junction no so hwa Accra ye wo Ashalebotwe Madina Ashalebotwe Japan Motors Lakeside Estate kwan so hwa ene ye wo ena oba Techima nso a ye wo Blue Cross Faith Baptist asorida no hwa ena ye wo se ye mo wo yare so a enkyere se ye nsa sa wo ene ho aye den ama wo wo ye oba na wo ye bema say ye typhoid fever ne hawo ebia wo de no ye prostrate no a enlarge ada say Johnson na sizi ana say eba wo brekra emmo wo nkaye enti untimi nko nipam untimi nko bedwam untimi ntukwan bo modern ne bra wo kidney ena enya problem wo na ase atatai wo fura ye to twe bra Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic oba ye behwe amount say ye typhoid fever ne hawo koko ne hawo oba no aye mre ewo mpam bema eno aye mre ewo mpam enamu yare ne hawo bema wo bema no afon aka ketekete sa wo bema no na eson ena afon aka ketekete dia de betimi am wadura ma na ye normal kama say de emom say de nyame de ma wo no mi di bi koka ho de minni ho aduro wo pede e be mu aye den ama wo nso wetumi ama wo ho kafo ani age ana wanka sa wani age wo ho a eno de e betumi aye ama wo kama koko na hawo diabetes na hawo yare bia hawo no bomodin se ode wani ebe kire Royal Homeopathic Clinic Accra ye wo Madina Ashalebotwe Lakeside Estate kwan no so hwa Kumasi ye wo etimetim Monique Junction no so hwa sanso ena Techima oba ye wo Blue Cross Faith Baptist asorida no ho hwa lajimi tobi abro sanum na mom ukura telephone na wo yirade a na wa ena openti fa telephone number no okay se untumi mo na phone na ye smartphone kura betimi atwa no TV utie nsu na anya bidie bi atro na we ren ankofi obi ka ho kura betimi atro 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 what that is 0204 496 212 number ena wo fra wonsa ebe kame fra mesisi a ebi ane ya ma oyare so ana ebi kra utika mu pekwanya si wanya afa number ne de nyirai ye adwuma firi dwoada ekosi memenda hye adwuma ase anopa no nso ne fa ne yapon anwumre nonum Yada sipa doctor enze nyame aduma next week wa bay de Kumasi baje wa boso so kakra yada sipa
say oba odi apomuden church abroyen enti homeopathy no ma wonte ase no eno doctor echichi mu emam no oba pa metu na oza mesho wonim fe na person ka oyeden edwuma be na person usua tenase yi opeso yi tire oh na dey say kasa na atiko kasa na atiko na person usua tire enti ebe neza na so odo tu tire no mu wi a na waware wa na sesen kasa kese so be ware o na wonu wedi mfie sen kasa kese o na wotimi kasa memi sam wanyini ana wo ye young boy to say bro nam he David obechen we kakra de abna bodge say white oni de na bodge say white ono obechen ono so kakra we na make am bro we obechen we okay nti wanyini waware na kasa na mu na bila na mu ba no kasa na otimi kasa wo ase mo kasa na kasa se na nti o kasa waware wa nti na o ba ko kwata ware so na se wo wanka nje so wo yire o ka chiro so wo yire nti na wani je ho na ba so ya side chick and side hand e dey time open so sa abro wo yire ana kwotwene di na nyense nkobuka osin na osresre na bila obey ekoye is shaking obana shaking wo mo nyamwa bibia no shaking wo mo shaking wo what be man so sister mo je wo nyawo be pause papa wo papa situation me ko ni obi akwakoye adwuma na me de ho akoto adwuma ma ko obi so waware me so to aduane ma ni ntime ne bawo ede ne ma ne ba sa kasa ede ne ma ne ba sa amini sa wo de betimi abamsa kanya wo no so de akanya de se me ware no ose kasa kese kanya wo no so de akanya de se me ware no anya wo ndia na onim sa wo bebem na one ne da na o protect o na on fedro ade no obi aka cho se we bonini David no obi aka cho se we bonini David na onye bonini na wo digum na onim se o no anwanu ana na no anwanu se bebe na odi gumu na ayo obi sa o se nfe mu na mintu David o sa wa no an se odi gumu tina ode gumu na mu paso benyum na de no na hu bai Inye sa ne mani bida onya de bida sana onya virgin ana de no tina no so na de da sa wanyu ano kra me na nante nti mo de da be se be bosumi ana mo de da be bosumi nsia 6 months anche Ghana girls only them at 6 months na 1 week ukra say we 7 days eno kwa ya bro 1 week I really dey trim na 2 weeks cry your serious boyfriend who share yeah ya trim na 2 weeks your serious boyfriend no oh yeah dem no worry 6 months was anche ede na ma okase ba menya ne enye ono nkwa ne ba ede nti na ma ne kasa o se me ma me ka kire ne se o ma me owu ka kire se ma yin sen o so ma miska bia se me nko yin kasa kese wate o ma miska se me fa nko yin sen nti ede ne ma o ma me ko frɛ be ma o ne nyim se wa ko yin sen ono na frɛ o frɛ no dana me wo ho okay se o di kai ka se me nko clean ena me ma me peke ti ma peke was it was suro na me nkwan ne baba suro
ti enkomo e wa chi de me na mini one ti enkomo oni di okay ti o se me mesimba kwa ko yin di me nya na ni bibi sa enkomo nti o person che se o ma me se wakwa akoyi nti ukoyi e brebe na osan ka che ne se wonyim bra me ka che and do week impo and week kramba na ubisa ni ska na ubisa ni ska no so wakoyi no so me ka akoyi ene kwa wa achire enya be 6 months ansana o be kasa then ta kwa na ma me ko hospital ma sha se ko hospital no kra na dada ono ane ma wo koye nti anu ni nyina so se akwala ne nyene ba ena me ma ko mesima ko scan eye be ma na nti na me wo ba o se ma ko scan me maka se eye be ma adenti na me wo oba uko scan yes be ma ena wo oba nti won ti bi da mama na say we dey normal ade ukunu no o ba na first born oniba o ma say 5 o ma 5 mama banta fo won so ya ade o enkonyaire ana we ya daire enkonyaire 6 tuba na 6 no wani je ho obo adwuma ho pem oden opem oden tuba toso kume ensia ko wo maye dukura na wa asoso du ba ko nya ni bia na menti bi da ze na we ze ya normal se wo ko scan yes bema e ba wo na ro ba ene ya normal o me ba ke to me ka echire kura ya ka so e bema na ni ti oba ya nso mo se bema nti am ze machine na hu ni nti ni ti no na se bema na machine no se no yo ba ejuju ba ni ti na sa bitase ti na se bema ti enye no enye news because confirm the brea o mo scan yes ye bema ba wo na yo ba mini madam fu bi okwa scan na ye o mo ka se bema to tom mema ho niema ebu dem ko wo na yo ba enti we ye nyina so bema wa wunu we ye nyina so na za wo de bema na kwache na de ba bra na eto yo no this year there once near da ben last month May 15th May was and days and 10 million 100 cities 1 million no the makwala no na this science over send 100 cities no 1 year more na once this month na ke 1 year na says sana mema na aya anti ye twi mema bi abo so sa no afi bi 100 yani azen ke ba reda fom pa o na jollof ya wo made bakura yesen enkola ya nko school numbers ra na 1 million afi nti se no wankasa enye ye be frɛ be man na wankasa ɔte ho no wo ya na bai wa wo sha wo se baby ana onu obi ye adwuma no na wonte na ni nhwew e na wo comfortable zone e comfortable na nka hu nkyere me yi ano na wo comfortable zone e comfortable me kasa wo e comfortable oso ni ma so obi nso ya wo de ayire wo ko ese wo ye de adwuma esu adwuma afa na usu adwuma be ma na do tum onu ana de mitum kasa na de mitum be ma na do tum ene ese wa de ni bo hye so enso wa bo atenase ansa ti se da be no be waro Bempah umpa wai bila umpa no nanye de na mo ya na ede na open na se na ate wani so anase na umpa ndada o dada nti sa ba dada ndi na ope basi si ana wompe adentia emwame na ze wenya mu ba wo waso aba wo mu emwa wo sesen ada na emwa
wonya so aba de abatena ho krom onte say bibi ma mo na be ma wo ankwala ni nti betena onte wo ye de ni kasa kese mabu wo ye dagati ni dagati for de wuti to aware so sa wo tina pesa to aware so enti ene papa yo ti we wa wo 7 na girls anyim okaso do be kan ho na wa hwe wa bepne adentia aden na David aden no nya ofe antisa adentia ase wani mre wani abrepa ebe neza nyame ena mo de adane nyum second wife anaya de second wife ana side chick we bia na za wa mu ba eni enko pi work ho mra na eni nyame na do mara kwa ba mu die menyu ba ana na po mu te say nyame adom me na de odi medro na ba we for showcasing we showcasing the showcase so we dey me chere tie for o se pen na bi mu busa se do mu hu ni TV so no sa na tie e bi doubt e ya na we yitwa no me ya momo hu owo ni se de e da TV no so fe ya wo hwe omo se e branding there you something ya ni work and tesa ba cho do na ntesa enti ukoto ase aka jo say anitreda so de be no ewunie okay e na ukoto so a e wotuom o ki bi aka me de bo ho kire the package is packaging the packaging wo so ka sound yes e che say e ye towa e hwe ho e bo wo say e ko secondary school no eti wo ka say me plate we de e hwe ho e bo eti sa na 3 pin so eti enti ba cho enye rubber FPA do koto 3p na se eye rubber na eduro ni wo mu a enye no enye 3p e na akoto so a wo hwe toa no a ni tini ye kokko wo ye ne se ya enhwie mu enye hwe ba me pa cho nkosi ni trase bibia betumi ese e betumi age e bia ko bi eso kra na wa ankata so yie e betumi ahwie agu e na akoto 3p garlic mixture so a wo hwe ho no a garlic kokko e da ho enti me pa cho wo to a na wa hwe no nso okoto na enti say ya enye 3p garlic mixture eti bacho sa na eduro no etie ma me fa nhye box ni mu ansa na okoto 3p garlic mixture na se mesrew enye say ya na etie a me pacho enye 3p enti hwe e na wanto oto ase ya netie ene nkomo ya ni wo edi yem wa ha megiri se wo mpo ne mu ye pa waje me so nyankropo adom ohoye ezanse bible kra ka se wan friend free sra mo wontimi nya hwe enti wogi me so nyankropo adom na ayeme de pa ase wodi nyame din ahyase ene nkomo aye di e de free p work natural I the 3p garlic mixture abedwa so no ene ye hwe hypertension chese emojabroso medofo ya de we ya rebone pa eku ni pa wo krom aba wan hwe wo hu amini kan fie number ne mawo bia last week e buy na person the doctor kasa enso number no o mesi bi want me amfa bi fa Francis a o ma me bi enya pressure ana wan kasa ukunu bi wunua ba bi wodofo bi e ma ne nkonyaw e ma pressure ne mekunu ntontwene nyaw je number friend ne ni nkomo ne yemwa your number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai say do ne ye 3p garlic mixture no me dey kire wo TV so medofo hypertension ya rebone pa ni di de enso de ebe ye wo no I said diabetes e di na de ye ba de ebe ye wo no medofo ebe ye okojo obi timi ye ne ya e pai ne sa enyaya da from morning to evening wo se na tisi akonwa so sa ade wo se meti o manu aduro kra sisi a enso still ye ta kasa no ebe tumi apai wa kwa animu enyai eye pressure na eye osa no obanu maduro na so enyai
obi nso de enye pressure ne nsama no eho na ayetitriti na agene so wahu se memeye mensa se ya wuhui radio so wuhu de meye ba hwe wo online a Facebook ubehu wo bi mensa meye ni se no na obi ntimi nya nsa saa wo bi de no asensene wo ntimi mwa kora nso praye mu mfampra enti watikuma se fie se wa akwadwero eso nya akwadwero na ye no wo ntimi fa nsa ne mpra medofo pressure ebetumi ayosa because na won san be yosa tititi no chese na emoja ni umu afru sane yi je na ama won san no asensene obi nso de anadwo woda muscle pull ebi ache woda de be hye wo na me bobo na me play you kwache wo park no so ntimi nto na me da ho me ko hye go na so na ye me sa that's a ball for na 20 am so ati ase enti ebetumi achiw at any time etimi e ball for ne pa but wo omobo eso anadwo bia muscle pull chew chese emoja ne nhede ni afurusane yie ewo ni padua num na no do sakra fa so ne no wase wasem yesa woda ho yeyere wo ho ana no adwo se fom medofo pe 3p garlic mixture no na emoja ni umu afurusane yie na wontini mu na ho na sa muscle pull no enyai afa ho no mu na ho twetwen ho yo basa asa wunti ne mu twetwen wo yo ho hwenye obi ho ma onante a ne to asinti no etime hwe ne prekope na asa de ne tokora ya sifom no wa ampe bibi mu anso a no wo ya aka bebia wo kɔ no medafo pe 3p no na sa ha nyina no eto ntwa obi na ase atatai wo de nsem mia na atom ne nyina eye pressure ehun sunsanso ne bia na obi ni so timi bri ne prekope ne watwa ahwe edem ko hospital ni se bia so watwa wo eye pressure na ye ne saa e ma o feel so dizzy chese eni subiri enu hu baabi e be free beba na atoa wo so bi won ma wate akonya se de ne tete akonya so yi wo jibum so wo sore ya na ne so abiri ne prekope wo so waso dan mu ana waso akonya ni ubusan sa de o se chele meni so bre abiri mi sisi a no enya agoro eye pressure na ye o saa no e hihye nipa ho na wo se ye wo high pressure eni wo low pressure je number no your number ni 0248 92 88 kai say 3p garlic mixture hon komo ena me ni wudi je number ni biem e 0248 92 88 edre de empene se wo beto no wa no na emo se woto na wonom nko ade a wo se Ghana ha say yes ye wazoye ye wadro papa ene ye wadro papa obi nso de no enye ni ti na epai no abehu so onya pressure enye ne so na ebri no abehu so onya pressure enye ne nsa na etwetwe no abehu so onya pressure ne bose trusa wo bose na akasa no eye wo ya na esi wachi obi towa no wo yese ase wo mu na ye wo ya na wo toto na ama wo bu nyina ye wo ya pressure timi ye osa wedofo esha wo ba wan hwa wo obi nso de ma na akoma da ho na ne bo eye ne ya na akoma so ye ne ya na akoma ebo ne se kim na fifre tew because obi ho no mo a efifre na ete no eye malaria obi efifre na ete no eye fever obi efifre na ete no eye ninsen obi efifre ete no enye we mu bia na mom eye pressure etu wo fifre na ete no na no wabusa ase what we say fifre to me ten the pan o medium impression what the condition na sweat o medium impression e patcho your pressure e hye wo ho da krope ade be yi ne ho no na de wo ko wuom enti ne ya kan fo do papa say e de amaw pe bi nom na emwa bible say wo soro boa de oboa ne ho enom say akanfo na kaaye e so boa wo ho na nyankopon so mwa ko wa ho asase su a nyame de ode be kan ho no ebe ye keto abi enti obi ho no obusasa de ne kofa pressure de ba enchini die bebrebe nana table yi so ya ye de aduane abesi so ama na odie no o se ama enchina za antre nkwan ni mu ohu fa akra bre me no wadi ne sasa no de egu aha wasan afi na atrim me ba to be wuntem who benya pressure obi so pensia nunu blog dem no wo jibrog with chilled water obenya pressure ekwo woni padua ni mu a ekosisi wuntini no mesrew emwa afi anwa aduane e wudi wie ya na wonum so onwuna gu so
na ekunye kurom ha obi di gwo be wie ya na abo chilled water odi a wa che wie na abo chilled water mesra wo se wodi anwa aduane kura na sa wodi nsu enwini wo horo wonsa na na ya de wonsa na ada wonsa sa na ekoye onipadua num eti ekohihye wontinim ebede moja di entirimu afrusa na yie ubenya pressure mesra obi nso anadwo didie ye anadwo tumu no odi banku non du me bra ya wati anadwo tum was wo me dem wo flat tummy eti anya me hwe mesra P3P no de dintem ebeboa pa esanse wo pomodin ehia afi lack of rest wo be ye adwuma sa wonyina home ni leave no wo ton oso ya hwe mo fama miska me ya adwuma bila de ya ne ka be bila sa oso me ya ko ya hwe fie na na ya adwuma home wate P3P no pomodin trase ma say ya me dafo eduo ni ye kama na emom piwak natural de ye ba na ye kire say ye tumra na ye kire si de ye beboa na anu aduro no so ka ho a be ma na ye adwuma ene ye ka kire nti obra jewa home kotena fie be na awotwe sesa wonagu center table so anopa udware wi a sesa nagu center table so ma wifi twa tea ma jijida akonwam hwe TV adwuma de ikoso na TV ho na wo hwe na wo da fam so a wo da kakra no wani ate ne de emma wa hoden soronko wo yesa na awotwe a wo so say no me mirafo jewa home na P3P nom ebeboa pa ya number ni 0248 92 88 wo kuma se boru akole na keba okay Dani Heba okay Chriske Heba okay no kwa so P3P ho for mon ko Albert Sam takrade eye AA Mensa oforidia eye Gabson Pharmacy momoni Away Enterprise ewo wa baby a cathedral ne wona ene ne dinhwe ne mo wo fa kwadwo Heba ewo Temale baby electromat ne wono ena wudu akran so a ko okanshi Kingswalk ko Sam ena Angel Heba ewo ho wo de pharmacy shop ene baby e to bibiduro bia be say wo twam ne se obewu se we esi wo fefefe usa no be yi bia ma no se de uhunu se efe no sa na be ye onipadua na aboa ama watimi anyina che number ni 0248 92 88 yankopo ya dum adasene 3P garlic mixture you know be say this me da sepana ansa uni bila de unim so ton ni leave bila say anyina na etimi ne so na bila die ade veji choba fufu se sia ton ni leave no na bila onzo aduane ayire ye bia ye kama oye aduane ase restaurant nnuane pa de ope bi oye ma tinafie kakra wonje wa home aden quick credit says here yam fra mo quick credit biom bills micro credit me chime ho ani panse ye den papa je ni late enti no mo ne ya adwuma 15 years nie e no mo ne ya tena asom ye sompa ama ye nya omo somfa so poto enti me pa cho so opesika hye we dwadie mu opesika de opesika de aye bia tutu anan ko bills micro credit na omumma obi na won so wompuntuo emra wabra bomu tutu emeka kai won say bills micro credit omumma loan ewo phone so tutu america ne ko omo office wonum na kwa de ehia ne ID card anasa Ghana card omo ebe ma obi ama won so de akwakodi ujuma opese udidi mami menya ne ntiye se bema no wo ye no o se na wo madam kunu nsusoro kasa kese me na me bo amani o se tinasi ye ne kasa kese na wo kasa me bo na manie wo na akwa ka kire no na me ka kire ne se papa no me ko ho no ade sa na obo me punu asma me ka kire na me nka asa bia me ne tena o master o maame ni kunu o se o pe Dabi. O se o peda. Dabi. Na de sa no obo opunu oni de nti obo opunu. O taye sa and me ko e nen ko ma ni week mpo because ane ma na AC
ti me free ho am sa back to tepa me ba Kumasi no bo punu ma no se ye ne den o se me mbie no na wonya den no mbra dem ho e na ye den ana we misa na say papa de asa mama da me nso me da me mo punu mo be ye den wa ha e ya no so be ye den me misa na me mi say ma no to no ono be bo mi punu mo ba be fra me akwa be yi tu nso bom kra me mfi no enti wo no be bom se mu nko adidi ana se no be bom se obeda ho bi wo ka cho so no obeda oh David ye wo yes ama me hu because baby a na odware me dwae ben ho no ti me ko dware na me ba na ogina ho no se wa fra ne cow white no ogina ho no se David o se den me ne nkoda se David o fra cow white me ne no se David o kan ne se ne o se oh kan o se be hwa ade o den me se da me ntimi be hwa ade o den mo so remember we scam David ti na de chie no kra da na de chie e na me free ho na me buy na me free or me bo ma ne se me call ha no se na si ye eni ntima ntimi antana won se what se bibi se ya ni se eni ntina ma me buy ni problem an se me na da wan kasa no of your yire wo no die wan kasa so yire me die Dabi o ma say no kasa me nka ebia me ne papa na da na me mpese me ka no kura bi a kire no na papa no die Dabi ohu wo da Dabi wona wan na esi na no na o ma me no wen oh ono no tepa ho no no adwuma ne etu nti na adwuma ne bi wo ayi ho wasa ho Dabi na adwuma no bi wo tepa na bi so Kumasi ya na wasa ho no koye den wo me ko ton drinks or drinks wo ho I know ne ni pa foforo na wo ma me kunu ben asem na wo kan adwuma na odin be tu mu otepa no da master no master ne kunu na say adwuma na odo be tu mu otepa no wo nyem obai na menyem nti eden na nyinsa wanyem dada no obi ko gugu suma ne ye ne ba obi gugu so ana Dabi yeah sure o boyfriend or ex boyfriend na no otepa no wa ngugu so Dabi yeah sure kan ko ni ebe DNA you say what bokasen sikasen na oye DNA na akwala na ye ne dia wo de ma no me dia sen na wontua o DNA me pese DNA na nkasa ba na me me left and right na me eden na sa wa woti won wonni mo left and right me nim dada but se be ya onu no ba gima dintinu o DNA ne ba me de kan be bre no me sa me na me ne be ma awo ena me nim sa akwala na ye ne ba me nka se me nim left and right me ka se me akwala na ye ne ba nti so ko ye DNA na se akwala na ye ne ba me eji me sei me ntwa bo nto ba wi na obehu ne bo because me maboka me na za unyu antisa but unyu jaja unyu meji wudi a enka abegbo odi ka den tina unyu bae because enti kan de wom kan de mintimi nka me pese na za wo twa madie ni na ba no obeka kakraka na emfani agro sa umbe ni agro emfani agro kura because ntuma kura onto bi da atade onto mpa ma gini nyina because kwase ya bu onya batakari aka se eso cha mi o ma ji papa wose ncheno ma ji wose den na nya den kwase ya bu onya batakari na makase eso cha mi nya sa ma ji pa aje pa ani me fani agro obaje aje kwase ebu osika aje ne ba no hwe sika ebe hello ebe jina so chia no madam nchia oze nchia wonchia no ebe hello madam my patro good afternoon what to say o baby mama wa ho chia no e ebe madam o baby mama wa ha chia no mami oye ma wa ha jesu enso ma jene so Ebeneza madam obeya wa wo no wotepai eden na esi wo hwana wo nhwa akwala no oba fe ebe eden na nhwe na sembe na esi
madam abana some no buy now me ka ko na no na before no abaya me catch them say no ana me mati okay ana chiya for me catch them say ni no opesa okola jumenti ko kutu say no ndio kaza na nda adana esa no so opesa show no juma okay no se ya kaza ya sem if you want to catch them say ono madam oyo juma la ku kumasi eni ti no onko no ko yo juma ndio ko ya no ana ofre me catch them say madam ko opese ono no da ono opese opese no da ana me to na juma ndio kire na oso sa bai oba na oso wa na ni fi meja ana oko hospital because na doctor ka tell me say you say now TV na okola ni ni ntiro ba ko eke how no say okoyi ni nse no eye enkwala ni ye mienu abako akam na bako aba sana ono kai oko sana ono kai temo de ni wa na nko ana sa nti ache na ka tell me say oko pass kan no so ba do ma ai Igreja na akowo ba badura na ntawo me mani kana enti echi na msa ezama ya ne kika ne ndizo ezise o waka se uko kumaza no o madam ko pesa bi ya fo so no da that's true akora na so ko ya abortion every chiri so ko ya doctor say no mu ni ka ba ku na ebra ebinchawa no na ebra obeka cho say ne master kunu person force ne ne da no sabra no wonye dada na say na wonyanyi baba no onu aka che me so wani mo ko ya abortion kan no be ko no o wadi kan aka dada after me aka che me say na ko na na me so ko ni na jumenti ko ku ni to okay nti eba sa na to ba kuma tu bi wa o ka se doctor ne se ba ko eke ni ndi o wi na me se ndi ska but e che na me no e ma de ne kan ni so you know ni se ndi ska ni ndi fro ni anka ana ni anka fro na bi sa na mi chi ni che se ni ma chi ni na ke ni ho ka se ni se ni kan because examiner ka se ni institution ona ni ke me ka se ni se oba ebe ibi se no ni ma ele de kra de yo no ni ona mi de o kan de pasena de maybe de get me kan ini ndio pa mi sa de get na ka ka ni sa so ka se ni chi ro friend ndio chi no friend na ka de ni bi sa abaya na se on ka tin dia sa njire ni se o ku pa de na mata e ku pe so ni da o bi so kan chi ni se doctor ne ka ti so ko ya bo so ni ba ku kan tin dia sa njire na mo sa okay fine Diana de ko madam Juliet sana ma na friend nti ne ka ti ko ma ni bi sa ni se e ni ya o ka ti da brand ni o ka ya na o ma ni o to so on ka tin dia ti sa njire ni ana mi ka so asa de ko o se respect ba ku bi on so friend no me ka ti respect no friend so on ka tin dia sa njire ni no de ko o na bozak ana kwa de bien na ya friend ana o so ni bi se ka ti on so na ni para ke je pa on friend ni no e bi da no so on ka tin dia sa njire ni dinga o bo se friend no ana mi ki ni chen de fi no ka mi ki di ga se o kan ya na se wanka ndi ho na fi le ka ti o bo se o kan ndi na na mi se se ma o kan ni kan kun tu bu a te me ya na ko de ye ka kan ya no e kun tu bu ma ndi na se mi no okay ya da se be eza na nti se no kwan ba ne e be fa so hu sa nyin sen na ode ahye wo no e ye wo ba na se nya wo ba
because I see na ya say ne enu nti na me nhya akwala ni bie ma na enu no wanya botaya na say nyina so say oh ababa we say akwala no nya me ba ma ye DNA enya me ba anamombe na watu anaze nyina so be na wo so say nsema waka nyina echi no o say wo e no ne wawo then na odi so awo because nsema waka che me mu oha ana me che Entrona we trase on pass in the na bra wo de kwa wa kan bi oba wo bo so de wa de ka se o kan da se ni okay na se jama wo di ka tempo ibi kwa woni ayi di ni ibi kwa ni no kro na se no kro okay wo ka se dia o ma sa ire o ma se fun se so no da so no wa na endi ni o ya sen okay ebe ti me pese mbisa wa sampa cho wo madada wo ba wa wo da wa wo be sen wa wo enum na se oyire anaso ba wo ne wo ye no won ti bi abakwasem da won ti bi da awa bontin so bi ko twa scan ni ese ye be ma na wa wo ba won ti bi da etimisi wo hu enti aden na emma wu se sa ewo no ka na ya point a wugina so se ansam na ka na nsisi so ebetimi aba se no kre okoye scan no ya ka se be ma no awo enyo no ne fault ebetimi aba sa na mpacho eni ebetimi aba se ebetimi ka ti bi so no ama ipa na kwa me no be ti ebetimi akoye ni DNA anase ni nhwehwemu esimu mapan because reasons are wodi mai Ebeneza moha because ohwan na beka chew say na madam ekunu person ne da but ono aka na okan yi so no aka na beka chew wa na nka no bone so a na se bia nya odo na wo ma wa nko beka chew say e be won kan chew ebi ya na eni anke bi sa na so nko bi ya sekere what I say ana o san say o se okoya abortion na ko ba ma eno so ba ko kura no yetiko na wo ko DNC yes ye yi ade no be 2 months na nyin say na sa bo eno so nti bi da to ma ti bi da ena me che eni ebisa no ona ti ya ni bisa no say be nti nti de nti na we ofa ebisa no anti gidi bisa no hotel bisa na o se on kan se ndia kan jere oga chire mu chire Ebeneza madam ni usa madam ni bisa me kano kreo na de bia woti moto so na ko school kano kre da hotel bisa wa na mi tawo o bisa me un kan na panika so be fami no mienu conference kwa wa ama na mfre o tro na wo woti moto so na ko school na de kano kra o ka inspector bisa no o kan na go wanka me inspector bisa no o ka so offer conference ko opening Monsieur saka me pe mi bisa no o kan na go wanka ka so bi e kwase ya on san para de o nye bi ni me madam papa oye na go se di bisa no bi ya asam ye bisa ya na me bisa le se o gani yemi nyina fault nti wa misa me say no kra na say o say yemi nyina fault wo mi wa ho start say ye go yin say no how start o say yemi nyina fault say wa anti de me kan no asem ebi bi wa sama ya no wa na wa sama so na mi bi say o say obi anu obi say oga tie o say me ba so say di obi kan bi say ya no wofa o wofa madam no wofa wa mi sami o so di kan de say le ma enti na ko bi say wofa o si e mi friend o say e ba se bla ni chatra o be fle o pa o na no fle na ai e pe ni ona be ka bi ta wa na we mi ta ana buza ka ni ko obi say the same thing na me say me catch na o say me ko mas madam nuku ni ye say sana me catch no madam enti madam nuku na no da one ma anya hwe madam yes Ebeneza entra wo di ka etrawo no fa ni inspector ni no na bo ja se ni ko di ka fra
About you one month, you didn't have the power, back at another. But no, natural. Send your yes, never catch yourself. Ni personal, my catch the one. I don't mean answer. As a man of what even pennies away. Oh, nothing. And the now, over by me, I didn't know. Madame Paton, Miss Khan, and the baby. Nanya, any shakalano, because to me, Casa said, over to me, baby. Na so be na wo se enya oba Madam Medaso e na so be me say aha ni scam de be bi ni no never cry no ni say that could be no can be daddy entiwa okasa o we ka o 2 times now was the last time mama kala niska only one I'm 15 bosume o mu sai ya tem ye 2 weeks ni 1 year 100 Roman scan no mi kwa mi oba na akula no ka sema ka onu kure na eto na yentia na dikonya me kasa no yi ti na ma dikonya me kasa e ka ti plane ka che mi plane e madam pa ni ti o de bia na mini hunsiada sa o witness na wo sunu to na chere obi nya no ka ho bia ka be mi de pa mi de bia din di uga sa na metie wanya papa krobu a chen krobi dinachi mi ka che de o kan ja ke ka kwa mi ja tie Ebeneza uka se wo ye no ba ya pa na because ma hu bi da aye bi pe ho ma efunya me kire ka me ka kire wo enti se wo nya die ne na me ntwe ma so wo nya wo ba ye die ne by force be ye because wo ye bi da wo ko wa jo hon sa na ka wo ba so be hwe no wa hwe no wo ba sa ye aden mi nim wana wo no de Ebeneza madam o second wife dia wa kan no I say what's it then car or Friday? I be pay or my funya metre car because why be that? I'm a man who be boom pass ya, who need papa black over bisa. Bravo bisa. Who need papa. Oh, now we can find a ya casa on the man. Ah, now my before we. Ebeneza. Mo kama kape ko kora ni no kape ni school ko wali nje o witness na ndo wa fanan ka ho ebe madam ma tisa ya si we teacher ni we crutch ni mapa asujie na oba na da chinti o ma me no papa say no mo ye ya menye sure say na nka ba kira de what ya say untini emfa wano enka se akwala nya oba abrawuni nyina so ese oye DNA to prove your innocence and I said to prove say uninu ho hwe o reasons are they me yara ka se nya tangible what you say entu be sha akwala na abosomi bia na se na wotwe bia san na ade be ma akwala no what I say you the media now if you say anopa the one who see je ye fa so me ye kasa enti em so dey respect pa ma kase pa nti wo dey di wuni wa me manim say wo dey wa kan bia na wo nya ya ba ya no wo dey me manim ene me mpanyimfo ni TV kase yi so wo dey di wuni bo so me anasa na wo twi asan na de ma akola ya didi madam dey need to go and dey to trouble say the man who has to na to si say ya ne man wa emema no ne man wa boda hu o se ne be ya wunni muro budget biko akwala na osha enti enye me panimu ameti he na one me aka say minti mi ntwa bo onto de menya bia me de be ma biko akwala de ne share den pa ge yin so onye adwuma osua adwuma what you say enti so aka say wunti mi ntwa bo onto a be ma wada o mani die mpa wudidi de bia wokoba den na akwala no so kwan be na wo dwen kwa so be fa so didi so send this ka afini 1 million efe teacher ni pa ba afi 1 million wada wa sama o kan enyo no kure ya for na the best assembly o ba kan say o prove we ma phone sa phone ofie say dey o be san ba
me won no mbakwa me sa phone baba me bi kire na ha se me de phone different phone ba ko e kan ho o ka chem se 1 week me sa phone kire no ti eno so wo ho me de sa message ni ba on Sunday the last time on Sunday yeah that be eno no year 14th June this month no 1 year ti e was 2 weeks na etwa mu no any scout the buy ti do this month aka 1 year no or the sign about 100 cedis and May or Sunday 100 cedis poor Ebenezer sasa Ebenezer papa emfatao krachi ni pa 100 cedis afi ani anka papa je mba wo 1 year afi na kalipo 1 pack cry say o ba na num kalipo ibi no cry what evidence when found message na so send this guy me to mo whole list was found the bra cause me ejimi for nim dia wo ye wa na ti tell me the media and the na ka wo ah say ni samia me frɛ wo no na ba do ni ti no mama kan dia wo betimi dia ma akwala na fi se o ka se dia obenya bia dia ye nka ne saa oya bosome sa wo bosome ye tua wo ka wo ye adwuma ye dia wo pa bia na ede ma wo wo ye cha ka tua wo because chop money ni ya ji chop money na akwala na yare a wo be san hye wo betua bills no wo ko awaju ya kan jero the chop money is different from the hospital bill. And I said, "Bibi na di obetua. We are crashing into a mama nkasa. That's what I say. Hospital bill is different. And mama nebia putupru school ya bibi and we are different and catch up money ho. Eti mama na mutie. When you about who the chop money is different from other side the bills na come on. Enti won't mean kasa akwala ketu awa ho no de obenya bia na de ba mande na oni. Woni dai yetua wo ka bosome sanka bosome asam hu hia na sa chop money hu hia ke tua ka bosome ka ko ye aduma wi abaka se de ewo bi de be ma wo enti be ma akwala ni so onya 2 years kwa kwanda na offer su nyini kama won so ye bad time one wo pay 5 what you say enti hu akwala yi mobo akwala ye aduma na anyemo no hu ni mobo aduma ba na onya mfanhwa wo bai akwala ya oba dachi onye ba bi esia o se de mmeda no so wona oba ma obeti so di age fans enti mba to kasa ye tie o bo so me sen na de baba o se nde ma no o ba se ya ma ye no oba ba je wo ye ho bo so me 100 we dey o no di 5 cedis e dey say na o to di 5 cedis o ba ma no bo so me 100 cedis Papa Jebra, o de boys prefect wa ha, o so o na wo kasa. Boys prefect. Oni Ebenezer nkasa na mesia fem. Ebenezer what make am? O my say. And Oba we did was 6. Oba we did was 6. So the body Akoma. And Corona o ma 5 no. Bosu o di 1 million. Ebenezer. Yeah. O ma 5 no bosu o di 1 million. O di na 1 million. Masa radio kese so ana TV kese so committee do attempt off. Committee do attempt make it go for so much now. So we feel that we no bono no. First year no. But we say year no. Hey. You say no bono akra no. Wo no bada. Any say no. So we say no bono. But we say no year no. You want to know ka no ji akro. Uji akro. You be ma you for school now child no. What do you mean? Get off him, no? See you could do it. We pay the buy DNA, get now you could be an also Winiska, but you will say 1 million. What do you mean? Yes, we'll send a Affini.
When you want for a cup, we say, oh, my 6 no, only 5 from the I'm so good at Caracasia. What's also Canada? Now you say, Ghana, me say, when you are about which you are rent, which Obama shop, and quote Chianaka, and sir, 1 million, no, did you find a young one? They don't go Cusco and dig or Cusco. TV say, "What's up? I'm not your about. What's what I catch you say? Mama catch your money. We're very careful. When you pay my team, you be catch you." So no, proving the loyalty. I know the just when you attack because you kind of catch you, or pay with you kind of catch you. Say this and that, but who did you just? This is not my quality, dear. That's can be a great simple. Or behind you. So di fie gya ne ka ho fie gya ne ka ba me ne ko adwuma ska wodi no tepa won ente se ba bia ono kire wo kire ade te no o kasa no so once onye dey 20 cedis dey 20 cedis mo ka kwatima no ntua daily 20 cedis yan ka kwatima no ntua 20 cedis Maruti 20 cedis you by month you say by 30 that's 600 cedis yes na tu tu sais que comme il y a beaucoup tu as on va doit 600 cedis that's so cool Madam. Sorry. I saw tu as 600 cedis 600 cedis na 100 cedis a month a day no 100 300 cedis they na day they are going to 10 cedis crowd so me say me say which 100 cedis 600 cedis so say calculate no tu as on be DNA until so DNA na improve it oni awa na amwora bobo sin abra ni mfa ngo DNA no simple no who stand Madam. Because me nka say man bi sa wo je me sa ahya ni biala etu hwe na nya oba abra ye nko DNA no simple I'm America say okay ebe ko DNA no say ye koye na say me him account miska wachina pabra me him account miska yenkonko edie no se bu nako doba so se Babu chikoko ayi one account no ayi status fana phone go 2000 bato ochina mo fe die ne phone mo ma meye ochina bra yenye die ne mi ame ye die ne o fe pare na bra ayi stars bi ofro this man Sunday ochina bra na ya ko die ne mi ame tua die ne no mo fe picture to so na school mo for dey wono mo fe picture to so me say wono mo ko bi ni sie Papaje kan picture na frefre na what dey na o di se teacher Ebeneza me pacho me say mi ochina nya mi adoma mi ami yi misika ama ya ba ko edie ne no obi atima ya ne fine ye ntime nyi akwala we nsa ne da che nsa e hwa de ko so me etu ochina nya mi adoma bra nye ko edie ne mi abetua eno so ti ase Madam. ye Sorry. Ibili personal me akwala no oro oso no ni se ka ayi ochina sam ye ka be ma tie so ko ye die ne no kwa na akwala no nya oba me maji akwala na ka me ma ho uko ye die ne no mi ami di misika be kwa ko ye die ne ye ko ye na nya oba fa ho
so nko me amaji akwana ka me manware na ye kwaye Ebeneza nyame adumara kwa na sakwala ni yoba hado wasa okwa me bra concession wo wasa no wasa hoye me bra concession wo etimi ko ba etimi ko ba 2 times wasa hoya ya show that you dey respect am and you for na picture nto so so you show no and na ko chiro na ko die no so wa ma headmaster Owusuaa mo any guy kasa madam yey no matter no baby Obianka say nshano no baba baba so eti kayan ko die no simple Obianka so bechichira asema aso okon no dira asema to ko so Obianka chichira ngu ko mati you no Obasha no bo so me say yetio mama kadi na ho de bitumi na na wa ho de na moa onyi so wo ma no mo ni 100 cedis a month wo so wo ma ni di bru 100 cedis what do you mean enti we no de ne ba no onye nipa na ba to onye le sa wo o so me ma ni no o mo e ni 100 cedis e mo de bi na nipa ni ni o wo da ni bi 100 cedis ana mo to da to aku bi di bru 100 cedis so pa yan fa pen nto ho ono no say ni pen ni omo ni ande si bi say o ma no eju wa say omo di say so omo nyina no omo di say omo di na de kra no bi 10 cedis ya say bra e de wo ba ku kra di 10 cedis a bo so me ya say 300 cedis o de akwala ba ku from na petu enyim di 10 cedis 300 cedis ma no pe bi ka bi kire ya na 1 million ne de enya oba pampers na ka pampers ba ku kwa ya say and the pampers ba ku kwa ya say ada o de let send it amen let send it 300 when you are the full year me pato na number no say wona na bila o 300 yes ye show na na from na mom die ne de bra na nko ye say ye ni achechire asama sha o 300 no chop money but I don't know what you say me pato say we going to class am so ko afi de ya oba but I be anyway apart from the any one with my share me say me ko we na nyame ba kire na akire na wa boka etu de o di say enye ochocho mu chato pa na wo to ya no pigu from one pia mu a e na pigu mu so fa ni sisi echi egu from a anwo ba bra ni enkonkwo ye die ni no ni ba na mpa ya se kami adokno no ma edi na me na ba na so wo ye no de na wo die ne ba na se enye ne ba na ati wonu na wa ya wasuntem sa na me hwe wo no die ne ba na se ebubo ado na misika na pa ne yara me de afini mu na me hwe afra no se eska no nchi ya ma me nso diebo me ji misika se me nsuma afra no me nsfra no ko me ka de na me nsa ede de me hwe no wa twa so ma me de na me ye enti me ji misika me ji misika de no ba me kai se eska me kai list ni nyina da so ho me ji misika me yesa me nje ba ye mfa ho mfa ayi baby e de na yesa de fa de baby o de asem na ba no onye very careful Ebeneza baby asem na ba the picture na te you have to be very careful the respect amane the picture na te baby asem na ba you have to be very careful di wasem ye so onye die na hwapra no tell na o de ba no e na sika sabra ti pai na obesa discover madam hello madam yeah school project say na no why no move ya no fantastic afa na okasa se be ma ya me wi am afrel that's my madam fantastic okay madam Ebeneza misika na meje usika ben unsu duebo misika na meje wo duebo because wajo wo ma yati asese wo be hwa akola no na wo hye ne sa afi wo hye ne de bi akola ne yalo ka che me se ai me me ka no kra akola no ho beto no na se wo ni ma akola no bibi wo ye bibi e me ma force hwe damre ya se me ye kohwini wo bla ho bebisa
Wano ene de wakɔ de waba. Me Jim Sika. Wano ene de wakɔ de waba. What you say? Mama no. We oba so so mu ade ni bi. Aye. What you say? When me ka so so nya bote. What you say? Dey koso nya ya wu suban. Ena ma na ba sa. Wo kwa sa wo kosun. Esa zo open shortcut inti. Bema wa 5. Aye, wo so wa ware what you say? Open shortcut. Etuba say no Open shortcut. Oni omo te na onya sa na na. Bema bie no wa ware otwe pena say no be hwe de ma ona tia ware ase no. Obeba wo side check wo ba. E ya miss call wo ba no your friend miss call. Oh yeah, miss call pa na friend back. What's up say? I say no o girlfriend. I the blanco see so pay me o. Why aka o we kwa dey call you say we say be fan ho adwene. Nanka. Dem o ka no fan ho adwene. What go fan miss call ba we ka won san ka ma no ntu. Wo ba na your friend miss call. Miss call no wo be hu miss call phone so pa na friend back. O pa wo friend back. Entu ba no your miss call o de nipa 5. Nya nya ka bia ma o dey ko ye die ne na say no me na nje hu krada because after now be sin me wu be sin me fa be mada. Enti so o say me. Me say o die ne ko ya ada na me da ko me ho atome because me ho be to me. Okay. We wu be si na 1.5 year. Me fa me bia da until say nya me ka say me die nie. Me be sin ne me da so tim baby. Me mo nyina me ade say makoda me dem. O sha be ma no obi antwi fa mu da. Me nya sakra, me nya sa because there is team if you say me tie. O people say wo da. Wo de sa asem na o ka na jaika. Jaika. Me de anti am gini say esrem forma no. Omo atete omo ofie no. So onya ka yes e kire wa that's it. Onya ka yes eno ano no. Omo ye no kwa asem na o ka kwa na ye de plan be gina say na o hwe akwa obi nka njo sa akwa ni ba nie. Ni ti se no. Enti na scan machine ka so ye be ma. Omo diebu o. O ba ka je ni se share. But do they come to him? I na case na bani dia. So after later on. Waje atumboko. Ti Ebeneza wa ye mema se wa ya ade. Wa ya ade. Ko ye teacher nye bi abufuo bi ne enema bi na na. Nko be use na dwa betwa fa so. So feel say ye be jara na fa ne ho adi. 1 million. 1 million a month. Hey. Na o mana to no kwado no udi. Ebeneza ya da se wate. To ne mane ma bebre. Na pampers kwa bo onye bo wa. Tell me say. Ma frɛ why? No papa je ma mema ne ntiase ese se wo kochi na wa ma wo ho ban won so a wontimi nsha ho so se mema ni bi ho a ba baby on nam cloud 9 no coitus caratus edi sa wo se ba metu afa eba no wontimi ntu because who to fi na feel ne ko it so ko so na ko ba back front na feel ne ba so it is how to say protect yourself other salvation robber and am ba ho ban oba ne mo na ho ban because why you say eba metu a wontimi ntu so what you say it is that happen once a wadini ku ade who shall say now the antentem na once a say na ye Thursday very necessary what di once a wo mu ba ku ade wakom akwan pe so ba no a ade so be DNA e dey prove you and so akwan na hwe no it dey ni nyina ne say so ontimi nyeska enye DNA ne dia on sha akora ono me kwa de ka we magina mu mi ami di misika osro osro ehonum na afa de shake ni osro o say the road is and say o ka say ne madam ni kunu ebo ni punum person ne beda no ono wa dwene hu say oni na e bibida yes eya mon kama no ntum kaka say we ma me ne ka che omo nya mema ye ni omo woni mama fo ene o made da hihye omo tiri omo nkan ye woni mtwia ya twi back doors ayen kan ho asem woni bra ya kan ho asem oji ne boko na wa pepa wa no ye adwuma woni bra ni pa bre na de o madam ekunu asoso mba kwa be obebo dawuro na nke de tonton sansan ke ejina bro sanso ni ye oji san papa bom yen kwa ye twa ye ho abatiefo obi tifio high wo mi fio nipa no no high ti
the me kun any mtutufu aka asem ya no the me kun here example nti wana na mka se me kun se boy no kuju so me ti na ho kakra ansa me to ase me sire mu afa wa ya bi na ekike me emu ya me ya sciatica any bone fracture no ye duru na wa so ya ba tia o ka ko sio dua ya batrete sciatica enti any bone fracture no mpumu yare power specialist herbal hospital e be show me won entem kura one more specialist wa asem ni de yare ba ko so ne sayo mo mbre pa hepatitis B, stroke, diabetes, Akoma yare ahoro, typhoid, awo, juice mu yare. Ni nyina power specialist herbal hospital. Wa wa mu ye ansan wo do mu wo na nanam no akam. Dr. Koso Bia ya obatampa, na ni ngo so yade ne kura. Akra ko denya ACP road. Wo si ba ko for years. When just go filling station dey dey nimu. That's right bro. Can have a there will be 44 22 and then 02 48 31. That is B. I am Sophia. Bills was here. It's say. Garlic mixture enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wa o ba na ni manyi saba o so aka to se am so se man me very careful we be ma te ni je ne ka che na ma so ma na o hu ne lo ya ti apa ka na garlic mystery. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops in Bokuma say. Ubenya bi wo Misty Herbal, Colonel Herbal, Apidan, Dani Herbal, and Angelos. For Piwak, it was 024-89-288-24 and So typhoid fever, Johnson ya mo STDs on and down yare. O man no yare enso. Ntimo de ntwide na mutwiye. Na munya moso nwaba. Enti no STDs ni sisi yade Bempah le mo de ana mo mre. Enye na biza no. Aye bi da mfuru nyamba kire. Ka teni obube. Boy, enti no premature ejaculations ni nyina no mpacho eye agbozo herbal clinic hono na abeko Bempah bi wa se Beneza yede nyinsa ahya na na se wono na awe Bempah bi hu bi da yima wafa ma fa obebi amfa nyinsa nhye ne da enti yima so low sperm count. I can boldly say that yima kwa agbozo Mecha kwan ewo Kumase de chem so all insurance junction hono mo betia from mo ewo 0553417752 0553417752 Accra ono Kwashiman mo betia afre numbers no ewo 0241750282 0241750282 Conwy organic tiger nut extra-fine powder atage samniti ewo mu ano no me paucho eya atage
na yaye ne sam enkan no wo wi atadwa so cha ene enwumre me wo match enti me charge me battery akwa ye adwuma se say de koni fo so ma ye no sam e de agu ade mu packaging kama enti no me pa cho vitamins ne ions ne chese de keka ho bebre na ene wo mtiperi a cha kwan na fa ye waduane ne di if say boost immune system no o digestive system no so ye adwuma kama emma wo blood circulation no kwa kama yie ai anti age no person osote obi o wonu ma de bia ne ye matin me pa cho eboa emma libido watenka wo fama te sa baye ya onde na tenka wo soro ko ye adwuma akọ wi wo so ma watenka mra soro sa na se bibia nko so ma more fire me pa cho eboa na tobi na no ba no munni because ma ba no for eboa oba wonyem so eboa obenya bi ato e Premium Nutritional Limited Poku Trading Friday Mess Wisdom Amachi Supermarket e Water Junction obenya bi ato kama ama won so ohun ato fra wo mo 0200777277 0200777277 and I say 0505408862 0505408862 and bia ne te Royal Homeopathic Clinic echa kwan and I say te omonka so mo ye promotion chenchirenchi say brabe na free consultation or me free labs ahodo abe nyina ombeye sanso so na ye hye waha wompo mu baabi a wonipa kwa no mu baabi o mehwe ni nyina free omo machines wanwaso a omo de ye massage ne pa ma wa kasa wompo mu susu ho so nti de ehia ne se wo mekita 50 Ghana cedis na de age card na wabani ahyawa mo anya samfa so ne ma nyina free me pa cho hwehwe machi akwan ewe timeti Monique Junction anase Madina Ashaleboche Tachiman Blue Cross omo be Faith Baptist Church no me pa cho from ewo 0242951005 0242951005 anase 0204496212 0204496212 omo ye ejuma efi ejo da kwesi memeneda anopa 7:30 kopem enumre 5:30 p.m. Oge Ebeneza kasa o say si say bosumi bi a 300 o de beba odwa be si yeso na ye de amam enti yesra we ka bi a wabo bi ahiguai na ye nhye de da wanim na nhye akwala ne mam den na woka mate wati ojitu tie na kwa akotwa list ni mwai na wanshana jahomaye wote wanshana jahomaye so obaye no ya mfa na picture na ntoso ye sheda ye dini dia manase train teacher ene ya mfa na picture na ntoso jahomaye wate you ye da se mama obaya asemi me baby a me meka free no enye no na momo kan ai ka mi free baby na eba oba yenti e ho asese nipa ye de akoma fine ene opepa ene ya ade okay ewiase wo papa bedro achan ne manyina wo fu se de ne ma ne basa wo su ene wo ban bia ekura wo na bema wo papa etimi adowo achan unuamu aka ese ko school no yes teacher pe wa se me nyiri ye de behu se ni suman ya no de wo class no na me teacher be pe na se ye be na ni so ade okay say ye me queen na meti hai me ba pa no na go to wura mi fie I'm telling you oba de ye tetew fani die ma be ma ya ka asem wo ya ka boy no onye obi o ye basabasa metu onya metie ni di na kwanya akola yi di nam so na ama yaw na woni be ma nyem wotumi aka kire be ma ne se enka me ekonoma koyiegu na yeyi ne ebi ka mu na mawo sa akola no nyamie ni mekwaye de sa se wo ewu fia wo be so ma na wu nsom senyi sen wo ho wo be ka chem se enka me koyiegu yeyi bi na aka bie ose be ma ne ma miska o enye yigo na kokoyiegu no e kira sem no na meka e sin den ni etumi yinyi nsen
eyi bi free mu de minim ne say e bia doctor ne hye nsunsu aso a obekomu a eno no osinkoye di enti nsumeto wa mefu aba doctor na anye because ohu ni say oyi a ebi kwa wungu bie mu wiase enye wo ba bia na ne wum timi carry eba ebi ohwe ye no na ekuro bi wo wum ho bibi wo ho enti ni wo chai na so ani so te wase e wo pane na yo say yaye wo be hu ana ade na ba ontimi nkobo no me bai say wakoye o tie wo no obi ka asem a o ye asem ba ko e bisa wa ma miska bia o ma miska bia e ye tro na bla na no de papa wo de be na kase wo so ani nso ade ba me bia no ka nokre oba ya ma me ka nokre nkyerɛ an ka se bi wa wonu ene ne yire te ho ko sa mefa girlfriend but ko fie bia mu a the same thing no ya mema ye no mu anyina no obi a pema ye mema so meluchi ayi but status na dikan on the Bible say submit nyame amoma say no mema wo die ne se wo be kofom wo be gu bema na ye den adol na wo ye ni wonu kasa hwe obebi o wa wunya kofa no ane na dawie no wo te se ne chale wote wo sori a wo do be nante akwa aba ebuo se woni bi ma na nkobeti bie na no kacha bema so ye kwasea abra Bible say omo ni iti duku na ye chechire se chichiri wuti so ana kata wuti so no enye duku na ye bubo no eye bema sem na nyankopo woka eye wo mu ye yeti enti wonya koda na se ene na wo de aka ye obuo wo bi a wo yire a wo wonye ma na definitely wo kurukura ne tedan na o ka se mai na mai ho na ni mo sesa because I can't be fee enti woni so wo yire no ani na wo num na wo kodi na chi no no adwe yo so be pa ye frayo na wadwe ye wo sa say ye de bi obi oni kuru ho ani abebata ho wo bata ho ye de wo fefefe me shawa e die na chese wunya wo so e no be ma ne mobra a sabi obi die woni mpa ya oba no te aware no ho abo wo ti kura na ye e na e bi sika bi ba ye wo be bi o wa widiri ni kunu so onu ma me ka kire ne wa widiri ni kunu e no te ho e ti wo ba ho a e su nie na beba wo so no you wouldn't know mimi woni say ya na be ma ne de ye den e yesa woni na wo awie ade na ade na nim ye fom kasa one ne kasa mecho na buofu pa ense so kasa sa kire be ma no na be ma no soso wonam nam enkola anu ya sa kofo oba one sam protect ho afi na ba ya wo so te so na wo kekam say wo be chia 1 million na 1 million and taxi from you na so 1 million no ebi beka mo yesa na mo ha innocent children mo ha kola yikwa woda ne ba bi mo kofa na ba afi atwadi bonti we se woni score de ma wo ante so am de obeye wo na de mo ye no eno na hye eba enye no ti na person bai adi abotere ekọ ba ma ni de o kasa bebrebe ne kuni me wo ya hwan de wo tie bia wakọ hwa aba eye gold na hye ho eye de ba ko fitre de opebia enti ho no ya na ma ye ho osere na ani me na hwan wo ya hwan enu ame ma na so butu wo enu acha obaako sai wo bodi ne sai mesko wa ma mesko wa nya afa enti wunya hye biem ba ma wo te sa hwan wo wo to ananto sister onya ne hu dawia wo te sa pepa onfa wunye hu Mama ye me de nyame asese wo so mu but yen kasa nche ye ba no say efi na ekọ akwa mo kwa yo papa sa e de yare ne nema bre because papa ni sunsun ne de ne nam ti wo mu sunsun na entumi be ye bibi papa ma ye ma ye nko e ba no say efi na ekọ onye boko ma be ma no e ba ma wo free ni pem asha akwala no na nya no de ne de kwa yimfi kwaji gold ya da se reverence ya say asema koso no de me hu no say oba no gi ne hu di anu nti no say yanko DNA test yeah say ono oba bi anyam na momenta DNA test no ebebe mu no say be ma no hu no say enye wono a ono kra na de pressure ebe ma ho say yanko ne yanko DNA test no so atase but esan say oba ne gi ne hu di say on fa be ma na chi
ansana onyemono owo vim say yankone yanko DNA test won say ya de saade ni pushi be ma na afi de na ka che be ma no say wan kasa do sika ebe kwa akoye saade na afi de be ma no de oye na dwen say onye nyina no waye so na me hu no say sika na be ma no ese ode be ma akwala no for month no 300 no isawo yenya na sa for now so bet Canada ese so otua so oni obate na hospital no money de waye nyina wentiment antua na so oba na de ni sika akoya say sika na de wo se be ma na otimi eden ebua bi because wa amwa bi a enhye dan koyi obe onam hoyi onya adwuma a oye no kra bi a osu adwuma so na ono na esa ebe fasa kan bi kro okobo obosen ya ti e horo de e wo se atimi ne be ma na kan yie no otimi ebua bi so se ontua bi ontua ni nyina kra na e wo se otimi bua bi na e ma pressure eda ye be so no etimi eden efri no so because ye be wo die di so be through her asem bi ode ba ha bia na ha na yen ye ka no kore because Bible see just I was said the won bia yen ye betimi aka ma no kra den aye adwuma ye timi da na di ama no kra den aye adwuma so atase ana me hu no say be man why happy because ne happy why na say ebra wo ka say DNA tester a kire we say odi sika betua afi hu no say ye jemu no ehon nani age ana ye hu no say aba wen so na asem ode ba ha no why happy person am say me hu no say ni sika akamu na de awo say be man otimi ye den ebuo bi na etimi ye kama but erade adomo a eye memenda Saturday eye counsel and consultation maintenance eye airport runabout Kings College from Anopa 5 o'clock na mapon ewia 12 o'clock sabra no ana wa de ayera bitime chiraw ade kra ayera baby yo sabra na obra so se wo ware na sa ware no kwan esia bitime chiraw baby a wo kan ni wo sabra no ana wo ye adwuma bi na sanye wo adwuma no no a bitime chiraw adwuma wo ya ebeboa wo me wo Kumasi airport runabout Kings College eya Saturday anopa eya anopa 5 o'clock na mapon 12 o'clock entino beton safre enuanum nyina fa me number is sia eya 0244 88 14 55 0244 88 14 55 yada si papa abena mame na sise nyame adom na adom ya adom a ede obeje san na ma baby na me kura me tua san ede mot baby ba no mot kura me tua san abena baby de ka no kura baby ba no mot kwa san na oje me na de se de na aba se me bisa baby ba no mot no ebu am ti mot 20 so nye na mot ye ton sen se man si bin so oje me brosa baby am ton de 25 20 ne kudo ninu baby ewura ntuka bom kra wa ha na 20 ne ninu baby a stroke fa ani obi so ma na ba 100 cedis bosome 1 million se ne ejina na dwuma so ene ejina oba nso kro ne mpena kra wo fa na bana ye kojo Owusuaa me Kamfu Pogza Travel and Tour Company Limited at the amount according to who some modern ma and omo ye ho Pogza de enya de said ye friend service ano wo mo eye bi nemom ebi a waje obi sadada ye mo woni take it awudi to etufana eye Pogza Travel and Tour Company Limited wo mo ena etumi ye ma bibia eye kama eno achi wakodre wie wo pe hotel a wo bejojo wo ho
chese sonkro so bia sem bia animu kwada manta fresh che wo hwene mu no nsum woda honoma woda ho from as we do shaving eye poza for net me reserve hotel ema bibia nso eye kama enti hotel no wo kodem anasa wo kotena ho ade udwuma bia poza for eye ho adwuma ma bibia eye kama shane nso say wo mo nye visa ho adwuma na emom ticket ene ye de ma wo se de be ya wakwantu a ede wanim no ebe ye kama for ani chiemu ewo amena se first floor wo mo ne Matthias Junction e wo so me mazin edi enimu hwe kejeti anso Barber Shopping Center Morocco adehimai mu maka to se numbers o mudidi djuma eni enti emu bia wo be fa wo be frɛ bia no poza fo be je wo so na afa nkomo a aka echire no wo ne wo mo atwetwe 020521 5495 0504256360 na any poza for any enkomo 3p garlic mixture drono Owusuaa ewe adwaman so piwak natural one model roma ena ye kofa buy edema 3p garlic mixture edrono enti bomade wa wo yade wo mium bista no yempeja mu pa se de be ya yade bi eba betimi cream no ede ahye ho na so wetimi afa wontuma pa ede afra eba na yade afemu a afei maka cho se Doctor Akacho say wo moja na ewo mu moja broso de ne ho agi moja na wo fam asemara nko e na ebroso so wanya problem enti da bia no we say ye in between ne shem finfini sa na etumi aboma oni padua no aye kama e 3p garlic mixture dro ne nko a e na etumi regulate wo moja no ema neoma eye kama wo sugar nsam no so enye eno so wo fam a wanya amane eba fam so so a asem wo ho enti ya nini na no nya dro ya etumi cheke sa neema no tru ne wani a woye adwuma nti wonya adaje nkwa ya asabia no edro ne betumi abo ma sede yade no esitie bia eyi ne ho ama bibia aye kama kese amroso nti wo pe edro betumi ahyehye wo na bia ahye ne level a eno so moye ho adwuma stroke asthma ena afein junso mu yade eno so mu yifiri ho anampo se wo a wo junso ententem eso afei wafu aye kese wo mutimi eyifiri ho mafro no ekohyem no mo se ye afro no na wo hwe wadidi ye se da be ya wonka se wo mo edro no enye entifo ani chemu wo ba bia ye ton herbal edro ni bi ade so benya bi ato ya hye ne so ma ye se etoa ne ho no ye dwi garlic kokko ede ato ho no mo a hye ne so 0248928824 0201000021 Matadai Hospital so ebetumi aboa wo yade ni na ye de ni echemu ho hospital papa ene Ghana foni na agiatum asanteman agiatum na ebo adwuma dendenden ewo krom ha eye Matadai Hospital wo mo na eboa wo ama yade ayede eko hospital ni na no ye eboa asane kama ama bibia aye kama na no ma me bi wo hwene ni ase ne so ene sai me ba me boa ska no kopie mu ewa ya asabia bi se wo magye di na nso ko wi achi ne yade ne yasa ne se eturoka eye Matadai Hospital ene betumi aboa wo ama sa yade ne ya hye ho asem ede ama enti ade bi a wo hye ni mu se okọ hospital a yede be yo no wo de ya Akoma Matadai wo be ye ne bibia kama ama won so so yade no etu ede afri so adokotafo ne nurse fo mo ye adwuma wo ho mo nimu de enti wo ba ne ye kire bibia na chese wo sika no enya de se wato atwene enti fo ni chemu Santase runabout go filling station no ekiri ho pepepe na ene mpanimfo enkasa 0244088918 0244691759 0540171409 na ene mpanimfo eni nkomo enuachi sama ka cho dada sa already ehu hia wo already no opese eya kono eye fe na etwetwe dom efrefre dom a ECG foje wo mekania na eteyero ewo dem ho a eye Congo ointment na eboa wo ma already no aye kama poses bi wo ho no kura na Congo no wanya bi amfam wa wontimi posi so ase de America na say enti ya pe Congo edro ni bi na fetwi redie na no etoda show your skin wo show kakra na chese Congo na etumi abo na chese wo otoase wo he mu honom na bibia aye kama no achi en honamani sawansawa na chese kakawura agi ni pedua no aboso no Congo betimi ayi nantama propro ha dwene ene na mukankan enenam wo mpaboa tena ho aye ntimi ntina se no kopedro ni bi fa nantama wate na bibia enye kama 0249017101 0204616161 Charistic Ventures one more
Ajaruma eno mo de Zahara enupa no aba edro no nya bi nom ya wo ha ho enti fo ni kire mu e wo herbal shops ahodo na ekope Zahara herbal products ni bi enom ebo papa ma bibia eye kama na duduo mu okanshi drug lane ena obenya bi atom herbal pharmacy ena chemical fo nso ajatum wo kwa wo body Zahara ni ejo so tarara na bibia nso aye kama 024634 8334 0248569335 yeko good morning heba mesha one more ena ebua anopapa no ye bubo bi eno ni ye breakfast no kransa na yapede mu oduro bi ede eti no enti wunya good morning na ebua papa pasema ka trewo infections no ha adwene ene ma no wo ne mema ni hia ye ntimi e man kane ani si wasanse dress na se no ayese nati infections nkoa enti oba de okọ be ma nche nye de bia na dum kane mani hunu ni yememu ase ho nya beka chensi wonum kane wo ye ECG wo ba ma wo dress na se nya kono enti infections ahodo ni na good morning herbal mixture ena eyi ede free ho wa poso ene wa poso a etwetwe siateka yade no ulcer enso ha adwene menstrual pain ni disorder afei sexual weakness pressure ni diabetes wunya kidney so any liver no ho asema aya fokodan wo mama bibia enye kama doctor 3 days is na nsa pepepe na wote yade no ho popoye se edro no eye adwuma e woni padia mu enti nkotu ska no e ma ya no mofo kopɛ good morning heba mixture edro ni bi enom na efa adanse ebra 024659 4117 0246594117 obaya bena medawase na akutia na ya to bonya sa baby no malt abjoa tew na yenko na ya breninti ya yemi abayi o bayi temi akato okoko ye adwuma maame ne kire wo kom otie kom na yede yefunu pansha aben obi a wotie yem kom de e ba mi say na obi bi so keka wa ekoya wo de is the itching is the keka tepa Beyonce ana say Jennifer Lopez ni okoko hia wasa young Jay-Z papa situation inti na we Jesus went to one school aya na menti o masio when ne kachira wo say so wo chiri wa da kwa ne betima mu wade when na this adwene na hye mutiri mu a owo de na wo say tiri penten kwa owo de also remedies no do nya me body ni problem o for mani ahode me body ni problem o papa situation enuti na ma wo kokoye made wo baby enu poso obi se we nwere a yire mo ye adwuma na dachi wanya biaka nka nye se odi atoye wa ha sei onim so aya so ena de wo di mini wani ye na de na wo de be ye no obabo no afini fa wo bibi ni ye na ka wo de aye ndadada sometimes na ye ni na ho na nye na nko na betima ma oba wo de ye wi ase akoda ke 21 years he say baka wo se su adwuma afina se mi hia wo de na wo de be ye no mame bien na odi daya no won ko di binya mo ni na wo na na ko mo ba mo di yam dadodo is the keka is the there is the what you want to do when you call aya juma boy die we piapa o boy juma me da se ye ndi aba no the baby the fire e the awaba e ya keka is the yes and na unim o ma me na one ne o kasa wie ya asa na ma mi be sofo be kasa no ene wono me huli se o sia de na wo yakopo asem so tinimu hwe oba wo kata so ene be ma wo babu ase na wo kan nye duku anto wakata pa me wuso osia de nyame nka no na wo sia de pa na obehuru de obehuru ya da se good afternoon o dini me bia kasa finton tamso mama isia Bempah eja 1937 yemko daku we ni no yo mate
na dia mi pesa mi to ni pe okuti so ba te kwantepu ka se mi America yo wa kukubu ama mi anti mi diabo ewo ma ya hu sa ya tutu ya hu so no so no ba ni oni training ebi awo yire ni san sa ko ke oba ayeje ni wa ko ngom na ta de no ba ade na okeke dia ni ko ni se enu an ta de yo enu ya ki akadi dia tiya ni se da tiya from them na de ba ni na yan ti ni asema ya ba ka tiya ni Medasi bebre. Good afternoon. Good afternoon. But what did baby akasa free? Auntie Maggie. Young corner I am the last caller. Yeah, that's it. Aye. Abro ko pamphlet. Abro eno ko ko na ize ri bi kanyango. Eno ko so ba na wie. Tite no crash ni. Ya ni. Tite ko so ba bu zaire. Ya ko so ba bu zaire. La que te no se ko chafa. Se yo ko da na ni ajire ni se. Ti so ni yo ta da ni Madam. Ya ti. Yeah, that's it. Yeah, that I had your afraid you and we see Nami Aduma or China Yami Aduma, a Kuma Wood 11 or Money Media Ladies. Yeah, Bobo Queen Sabi, Obama media for an Obama media. We didn't fee. She said, we are media, Obama media ladies. Wobaba media ladies, Kumasi media ladies, and Ababo. And Tinyami Aduma, Ochina, area 3 p.m. Before junction, dear, and a dasono. Ochina, any Kuma wood for me, na strike, or Chami Kubus. Aha, and to Ochina, actress, no, any media for any Jinami, Bobo, Peggy. Munyina mamra Frank Naro and organizing into a chinamumra ni nkwahye kuma wood for no na yemfa cap no emra me celebrate abusuafo ha na edi dwumade ni besi wote Queen Sabi enka Peggy wote nenka Papa J wote nenka ate Reverend Sia enka me producer ya nana bila kantanka sanso so na status kwajo sa kwade nana ya wo MC a one Beluchi Rasta ho fe one ne mano enyina midi edina na ya Owusuaa Bempah nyame adom ochina ye behia makraw